going to be, the casket's going to be wheeled up into the plaza. How's that? With all of these great. Okay, you have to remove your gloves, place it on top of the handle you guys are carrying. Okay, sorry. Yeah, just keep your gloves on and just take your positions and we'll call you. Okay, so hi everybody, my name is Glenn from the National Memorial Cemetery of the Pacific. And as everyone had the opportunity to silence your cell phones at this time. I'd like to welcome all of you to beautiful and majestic Punchbowl Crater. We're here to honor VIEFU Epenesa for his life and his times and his service in the United States military. We're going to have the good pastor who's going to say a few words of prayers. And then we're going to have the United States Navy honors team. They're going to give a presentation of the flag. There's a rifle team behind you guys, so it's going to be loud and the Navy started. So just prepare for that. So, no. Ua, tātou o mai o toi teimi, o teimi o toi sauninga o tātou Tamā nei, tātou te whamāwai atu ai a teia, ma le loto fia, ma le loto whaafitai. A wā ono o pula tonu o le atua, i lona alofu tu no tele wā veina atu ai a teia, le anganga o lana au ona. Le Tamā, a le fionga i TIAKONO, o lea ua tātou tuina atu ai luta tino le tunga mau, o le ele, o le lefu, ma le efuefu. Tātou tonu man matua whamoiboi le toi tū o le ola e whaalavau, o le tātou alii o Iesu Keriso. O le na te liu o tātou ne tino o le aga, ia whaia e whātatau lo te tino māta o fie, e tusa balmana na ki ma whaia ai, o na whātoi la loi nai o mea o malava ia teia. Te Keriso e, o oe o le tupu manu oe o le ano e whaavavau o Tamā. Le manu malo i tinga o le oti, o na whaavadoina le oe o le malo o le langi. O ou lava tangata whaatuatua, ai meise lau au ona nei. O e foi ne fitalai, le ali e, a pu e woti, o le ali e amata e nei o na pō. O lea lava o fetalai mai ai le agaga, ina ia tātou malo lo ia lātou ngā ruenga ti ngā, a wā fōi o a lātou ngā ruenga, e muli ia te i lātou. O ana au au na fōi lātou te au au na ia te ia, lātou te wāpa ai atu fōi o na fufonga, e iei fōi o lātou mau,
lona suafa. Tātou pese, I le pese a le au keusia. Alofa uso e Toeaina oi, ua sau le insu o e malolo. E ala oi me amawai le Mātou te ole atuaina I talia mai la mātou whaatai le lama le nā, ono le nā manu mano I le oti ma tūma mau, ua mua mua atu iei la ua ona ne. Ie tau fia I mātou ma le mawhtanga whaapapau whaatasi mai lātou o e o lo si o mia la ua fio I le lani. Na ia whaatasi I mātou maia o le toi tū ma le ola, o le o lo soifua pēa, ma o lo pule a wao whaatasi ma la ua fio, ma le angang pa ia. O le atua e tō tasi, whāpapau e whāpapau lava, e le ai sona ngā taa. Vile mu foi mai le atua lo sini lava I mea uwa, e manatu I ai. E leo leo ina I o tō loto a toa mo tātou māwhau whau. E poto ma le alofo le atua mo nalo Jesu, Keriso lo tātou I le, manuia o le atua le Tamā, le alo ma le angāk pa ia, e ia te o tō pia lava, Yaso upa e lea unoa a mene. One pace forward march.
rise for colors. Left. Please be seated.
pallbearers to come to where they were before. We're gonna put your loved one's casket into the hearse, and then everyone who's coming to final interment, I'll be leading the hearse. You guys just follow the hearse, and we'll section you down there, and let the hearse go first, and then all the rest of the family will file in. There's gonna be a stanchion behind, and then that's where you can use our paper. So on behalf of the National Memorial Cemetery of the Pacific, we're truly sorry for your loss. Thank you all for attending. All pallbearers, please take your station. You guys will be yeah, after, but just follow me to the opposite. Thank you guys. Pasani o mātou ia mai atu ko pese ko kalame o tau nei wa. Ka tonu sai fai atu sa mātou whakatalanga. Fai leo langa. Lea sa te ngai lau suga le. Tamā. Toeaina Penisione. Ka pese le. Kua Toeaina Pulega. Senga lau fai ngā ruenga mo tau. Ka pese le patia. Botu kotu mai le nei asu. Ainga i tele mai kura. Ka tonu le matona le se fai atu sa mātou whakatalanga. Matole, maru kuema. Tonu wa. Bela foi le fala, ta o mase o kusuka. Vai tiramo o Toeaina. Tonu. Ma ai ale tato sauninga, mori kale atu le fa tai tu sai ma le tato sauninga. Si la fia le tua o tato Lotu o tato fa. Ia ele mori atu le va o tato mai no fanga mal. Ia vai te fa tai ma fa maro o sila. Toeaina Penisione. Vese el sengo la Falelua, Toeaina o Pulega. Ia olo o sauninga sa pena. Ia mata mai lava i o i falsa. I o mai lava i nei. Mori atu le fa malo ma fa tai. Le tonu. Panatā nei mai tei. Bela fone asu. Ai ta tonu anga sau se tei. A mai ale tato mautanga i tei. Ia ta alo tu lava mai Falelua o sunga. Le Toeaina Penisione ma le Toeaina o Pulega. Le senga o le au whaingaluenga. Falelua, tuku mai o le atunu, kia mau, o mai o masanu tātou whatisia le nei asu. A uma tātou fuwhanga nei, o tātou solu muli atu le hao le kalesia ka nana fau, ka tonu e wha uma toi nāsa mātou whamtalanga. Kia eanga tonu e fau le aso le nei, wa o le aso whiwhia o le Tamā. Ia o malanga le Tamā, ia tātou leo toi. Rā rā se whai fua o maua e pa ia o aina, e anga lima ai le tātou mawhtanga. Paule meia mosi le ingo le tu al fapan ko watu leva mal faralo fa tai leo fa leo le fa na rema I komar kanga rema ya mexe shuwa I fa jau ya falsa malea falsa ya mexe foi ya fa jau porque o ai pa o fa dele ai ga ia un taku pa ka so ia leo fa kawa pa ko fa pe kwai ya la ta ko wa ai te o mo malu ai ga e o luba ya o que le deu escala la fa na mal farol vai